Haleluya. Ya, vi ia le tua nei tai au. Ore tai au manino ma le tai au tutoa. Mo le tai au matango fie. Ia usau nia le tua mo roto soifua ma le tatou wola. Ia vi ia ile li no na lofa. Ia o whaalia mai ina ua tatou maua nei tai au fou ma le nei aso e whaupopo. I le soifua ma le ola au tatou ia i nei na rolangi le tu mau. Whatalofa atu ia te oe le nei tai au, whatalofa atu le polokalame ia te oe, ki o te nupele o Samoa. Ia so se Samoa, so se tafar ke rope, o atu ia i le tatou wala leo o le Global Kingdom TV channel. Ia o le tatou polokalame masani ia soluru taitasi, ia mai le sefulu anga i le sefulu ma le lua o le FAUGAGAN o le MALO ISARAELU. Ia nei la tai au ia wa tatou le mafuta foi ma le tina ia ono nisi foi o fuafuanga o nei aso. Ia e whaafutai le atua leo tatou mafuta ia e vi ia i le li. Patalofa atu ia te oe ia nea po mwhai ona e awai mai runga o le tatou wala leo. Ia i le nei tai au ma le nei taimi. Ia whatalofa atu fo ia te oe pe whai o atu polokalame ia te oe. Ia isi taimi o le nei aso ia ma le nei vai aso o le FAUGAGAN o le MALO ISARAELU tatou polokalame nona luas ma le lima le nei. Tatou tusi whaitaunga wo i lunga o le tatou screen o le mua le no fo i 𝗗𝗏𝗏𝗏 e iwa. Ia e fia whaunga ina a tōre fo i upu. Mai fo i mua e fo i fast food ma le wha. Ia e vai ina i ni vai ngā whaingo fie e tatou tanoanga le nei tai au. I ni vai ngā se ono. Ia e le i o i tatou mta upu. Ia e o le a usau nis tatou tano. Ia on tatou tala noa i le upu o le tua tusai ma le tatou polokalame. Le atua whaafutai tele lava ia te oi le nei tai au. Vi ia oi whaavamau. Ia i lau alofa ma lau wanga le le ia te i mātou. Lau tausinga ia te i mātou. Ma ia le nava i aso se ia ulia mai fo i le nei tai au. Ia vi ia oi whaavamau le tupu ma le ali i o li. E mai tara lau tuspa ia o oi i fo i ai turi vai uma. E tau e lau whaiva. Lau pa ia ma lau mamalu ma lau siri ese whaafutai tele. Nei fo ia wano wa maua le ali i e whaafutai. I so ta inga o le ala leo ia mai se fo i le atua o le poto ma le ata mai. Whaafutai le atua i le polokalame o le FAUGAGAN o le MALO ISARAELU. Mai se o lau auna ia Pastor Mike ia ma le ala leo. Wharetua fo ia Sarah ma le nofo alo. E mai se fo i o lau auna ia Freti Matise ma le nofo alo ma le pa ia o le 𝚘𝚏𝚎𝚅. Mai se fo i o auna le li ie o tama matina. Ia o tama foi mateine o le ala leo. Ia vi ia o e whaavau e meise o nei o mātou a inga. Nei o mātou wō mai masani. E meise foi o le 𝚘𝚏𝚎𝚅. Ngata foi leo le a onga. Ia vi ia o e le tua. Pāwhitai tēne lava tama tu ina atu le nei polokalame. Ia te oe whesoso ani mai lau mana. Whasau mauri le ia le polokalame le nei tai au. Ia o atu ia ai o loto ma whina ngalo. Tangata ina ia ina. Mo oe malau malo. E lau wha maro longa i o mamai. Tono whare mai mso se mea e meise. E lau so ani whare pui. Wha manuia lau no Israelu sa moa mai mātou. Tasi mai lau mana. Mātou tara noi lau upu le li ie. I so ani mai lau fio. Ia te i mātou wha mangalo o mātou tangata. Ia te oere vi inga e whaavavau Iesu le lei. Whaafutai tele angang pa ia. Lau soso ani mai whaafutai lau upu, whaafutai lau whaoratanga. Ia vi ia o e whaavavau Iesu. Amene. Amene. Ia, vi ia le atua nei tai au. Ia whatalofa atu, to e ofalofa whatalofa atu ia te oe. Pe a whai le whatua e maua mani tātou polokalame i le nei tai au. Talofa lava. Whatalofa atu ia i au na le atua, mawharetua. Ia mese foi o tō whinga e lima. Ia le wala uina. Ia mese foi o mea lofa le atua. Tangata i te tono le 𝚘𝚏𝚎𝚅. Ia Poletino Kiriso.
e fausi ai le malo le atua ia i le lalolangi nei maanga i atu ai i le manuia o le ola e whaavavau i le langi fou ma le lalolangi fou i le taimi o le atua ia te i tātou lana whanau whatalofa atu i le paia ma le mamalu apostolo ia o perfecta whaia vangalia au na le atua po leo mamoe po whaife au ia ma whaia onga whatalofa rau misionare rau whasaralau ia whatalofa foi ia ie ngā rulue i so se vaenga lava o le ngā ruenga ne atua whatalofa whaptoa foi Macho Kalesia, Prince of Peace, Yochi, Mangele, ia inisi umwhai on tato, ia whatasi porokalame, ia paanga masani, whatalofa foi, i wong, mai masani o a inga, ia vi ia le li, e misi foi inisi o le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝, ia le ngata le ia manamnama kape Bible College, ia misi foi o KFC, Bible College, ia vi ia le tua manisi, ia o a 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 o lomwhai o na o tauwina i ro tō seifua maratato wola. Whatalofa i paanga masani o le whaungangana o MALO ISARAELU i le nei tai au. Ia vi ia le li i rau tatu i e masina no na walu o nei tausanga masina o kuso. Ia vi ia le tua, manatua o le numera walu tono 𝚘𝚙𝚢𝚑 ia numera o mea fou. I fotantonunga o le a whaia le tua ni mea fou i ro seifua maratato wola. Ia i le nei masina mareanga i atu li whaiwina o nei tausanga. Ia vi ia ile li me tara 𝚘𝚙𝚑 o le atua ia e whaafou mai e le atua ia lo tō soifua mo le tātou wola i lea tai au ma lea tai au i le aso ma le aso. Ai whapea mai na e le ai ani mea fou o maua. An whaino whailo atu atu o le soifua ma le ola ma le mānawa le te mawaina i lea tai au ma lea tai au o le mea fou ngai whaafou mai e le atua i ate oe maa mai aso uma le tātou wola mese whaafou mai e le atua lo malosi. Whaafou atu e le atua na wha malo longa. Whaafou atu e le atua lana wha unga. Whaafou atu e le atua lo wata mai ma lo poto. Whaafou atu e le atua lo wiloa. Whaafou atu e le atua ia mea lava o le tamau a inga o le manatu, o le tamau a inga o le poto ma le ata mai. O mea ia whaafou mai e le atua. E whaafou mai e le atua lo malosi e le ngata i le tino o le mafaufau. E whaafou fo i le atua lo malosi wha le nganga. No tatou malosi wha le nganga. O tatou tusi whaitaunga o tu mai o tatou OP sunga ia Pastor Mike o le momono whai ngā tupu tau po iwa mo o fast food marfa. Ele mwhai tatou whaitauina tōn tusi pa ia i mta upu ia pia no whai atu. E mwhai no vai ina i vaenga te tele e ono. Ai ele i o tatou i le upu ale atua marifa malosi ar whaungangana le MALO ISARAELU i ate oe mau mai tatou uma i le nei tai au. O lo ngā lue mai le nganga o le atua e whamanatu mai a te au atonu. E au ngā fo i mo oe au ngā mo au. Ia le au e whaapea. O lo ngā lue le atua i le taimi nei. God is still working now. Don't worry about yesterday, don't worry about tomorrow. But it's a now time, it's today. O lo ngā lue ai le atua nei. Papela, o lo ngā lue le atua i lona mana. O le mana leo le atua, o le mana mawhai o le atua. E mawhai e le atua o na whai mea umalava. I le lalolangi le nei. God is able to do everything, anything. Because he is all-powerful God. O le atua, e iei le mana umalava. E iei le pule ma le mana. Le mana nanga o le mana mawhai ngā o le atua. E mawhai e o nanga lue le atua i mea umalava i teimi umalava i aso umalava e ngā lue ai le atua e mawhai ngā lue le atua ngā i le mana ngā lue ngā o le atua i ate oe mau mai tatou umalava a tatou tari tonu la iai i le mana ngā o le atua le mana mawhai o le atua mawhai anka ko usu pese whingari e mawhai e le mana o Yesu le mana o le toto o Yesu e mawhai ei o na o atu le malo longa i ro tino i nei tai au.
I suafo Yesu le Nasareta a whai o e sila mai, ma e whafonga me por kalame alo i eise mai atu o e taritonu le mana ma whai ngā o le atua. O le fesiri, o whea me o i le mana ma whai o le atua. O whea me o ngā lue e le mana ma whai o le atua. O lo ngā lue le mana ma whai o le atua i to tonu o oe, ma to tonu au, tonu o tatou umalava. Le eisi se o tatou e le mai, ai a tatou e fua o tatou wha mano longa o tatou tantonunga. Our healing depends on our faith. Our healing depends on our knowledge, our understanding about God's word. Masangi failo chala le i machu wala leo le ale maola Christian network. Masangi failo chala le machu ofingaru nga. Misi foi machu kalesia. O lo tatou fa maro longa. Tatou ngi vala wina wal benga le la chala no fa mafa ia i le necha ya o le au ngaru lue mo le atua. Ale wo i le tala ya mata i le tatou por kalame le necha ya. O fatu le macho o fingaru nga. O le tatou fa maro longa, o le tatou vala wina. Hear me again, o le tatou fa maro longa, o le tatou vala wina. That's what I always say to our workers, our co-workers in Christ. Alo o tatou nunga ne o lo fa maro longa mai lo watua e mafua mai o lo vala wina. A utari tonu na ile atua o le wha amaro lo mai atia. Wa le tele o teimi. Pa peifo o ngi chai au. Tele o teimi. Mese o teimi o na sa au ni e whaira wala wina. Tele o teimi. Pe kau wha lave mai ia le fulu. Kau wha lave mai ti ngā o le ulu. Tau wha lave mai nga ngase o le tino. Tau wha lave mai ia mai o le olanga. Tau wha lave mai au te talo atua i le atua soso ni mai lo mana. Soso ni mai. O le minga na lo tana. O whea mea le ngā lue i le mana ngā lue ma le mana mawhai o le atua. O lo tau mawhai le mana mawhai ngā o le atua sa moa ma le whaafonga mai. O lo tau mawhai e ngā lue atu i atu oe. Paura na whautuanga ni tai au ele i o le upu o le atua. Tango e ta tala i ai oe. Open yourself to that ability, that power. The miracle working power of God. O lo tau mawhai e ngā lue atu i atu oe. Tau mawhai e ngā lue mea te au. Paula me o te tala i o ta mafau. O te tala i o ta loto. Ma whape atu. Le atua maro longa. A fio mai e wha maro loro tino. Le atua o le wha sao le tonga. A fio mai e wha sao loto au. Le atua o le wha manuianga. A fio mai se i wha manuia i ati au. Ma sangi whai lo tala ni mele o le wha manuianga. Wa le sa tatu tala noa i vai aso le nte atu nei. Le wha manuianga o le nu o le atua. E whaamanuia le atua i luna nuu. E whaamanuia i atalii o le nuu o le atua. E whaamanuia i atalii mawhawhine. Ngāra whenga tuai ngā pēngo o whai atu. O le taimiringi. E whaamanuia le atua i tutono a inga. E whaamanuia le atua i atalii mawhawhine. E whaamanuia le atua i tutono a inga i mea o le tino. E whaamanuia le atua i tutono a inga i mawhauwhaunga. Nai masangi i whaero tala whapea, e te tele o mawhauwhaunga o tangata, e mese whau tangata Samoa, e ave lava lato mawhauwhau le manuia. I le manuia e tino mai, i le manuia o meo le o langa. E le tuua i lalo le tinga ina, ma tau tinga. Ta ili tupe, maua ta vale, maua le fale, maua ofu, maua mea ai, maua mea uma le o langa. Maua la mea ngā. Ma fai mai neo le tangata, oi o lewa o manguia, o kere koe mga mia lava seisi mea. Ku wange ana le mawhauwhau, o le hoki o le whaasoa, o le hoki o la ngonga, o le hoki o manatu, o le vai o le mawhauwhau. Tele Kirifiano i ona pō nei sa moa ma le whaafonga mai, ma le sila mai moa mai. Tele Kirifiano ma sangi whaelo tala le matua kalesia. Ai mesi ar sa moa, a ka un me kau roku. Ko number 1 whaingo loku. Number 1 le usunga o pese o loku. Number 1 le launga. Number 1 le whaasoa. Number 1 kakalo. Number 1 mea umarawa me kau whareanganga. Ai ku wange no lai le mawhauwhau. Mea nā ngai alai a lafo mea umarawa le lotu. Whaikako mea uma le lotu. Me whape ngā whaisfuru a i whai mea uma. O lau lima mā losia. Ai a o nga ika. O koe wheau uma. Ma fua mai sia.
se le moti se ma fo se le nganga ma le loto ngo fai ai nanga wo fai o ngore tino ai le fai fa le nganga nanga le fo wa i ma me umalava e fai e fa le nganga le fai a tato fo wa i ka ki le fo wa i le loto bo e ui an ka ko ave ma le loto ai le nga le loto e mangui ai sa mo e manguia e ko sa wa manguia pa u kongwa le fui lunga le ko pa u kongwa le manguia i lunga le tangata sa lima ma tala ma lima fo mela le o fa tu o lo ngalu le mana le o le tu pa de o lo ngalu le mana o le tu e wala ile nganga pa i o le tu menga ke va ia ko ile kaufe kuli me tangata ile fa ola tanga kaufe kuli me tangata fa aftai de ala leo le Global Kingdom TV channel aftai wa tatala le fa linga fa aftai wa fa so atu le langona ine me fai ona o atu le au fa tara le leina ma fa so ina ma ia vatu a fianga ma pule anga le malo le ya o atu ya na au ama i lunga o tatu wala le ina iwa ia tu le mana o le fa ola tanga le tu awangi kako wonge su ia tala anga o le fa ola tanga le tu. There are so many people running to God's salvation or accepting and taking Jesus as their Lord and Savior in their life every single second. Papea, kako wonge sa ili. Eo o kako ala leo, eo yala leo uma, eo yala leo ale maola, eo yala leo le toe fausia o le CKA. So se ala leo lava, so se tangata o lo kako whaia ngā ruenga i le malo le atua. A kako wola sa ili mai whaisa kako research whaingani. O lo ke le kako part. O lo whaia ngā ruenga le atua. Bringing people to salvation. There is power in the name of Jesus. Father, we thank you so much for your word. Thank you for your people. In your mighty name, Jesus, I pray. Amen. Ai whaitau iai le tusi rea o le mua no whai ngā tupu mtau pua iwa, o whai mua o whai pua iwa. O lo tala noa mai e tusi pa ia e toi wha fhoi mai o le tā whianga a le nu o Utah po sai tā po le pito i lalo, le lua tu a inga le pito i lalo. O Utah nato ai whaatau o Yerusalema. Mankua e se fulu piko i lunga o lato ai whaatau e whaingo Samaria. I lunga i Galileia. Whaingoa ngā ISARAELU. Whai o ngā rei eia i tu a inga se fulu ISARAELU. A le lua e piko i lalo. Na whaitau rar whai mua e whai upo e iwa. Leo koe wha i mai le tā whianga a le nu o le atua i le pito i lalo. Mai o i Papelonia. Mai Papelonia. Nā o le mea o te whiatara noa i pe o whai atu. O te whiatara noa e wha mamafa le au ngāru lue mo le atua. The workers of God or the workers for God. Nea nau toi wha i mai pe a mōrau taimi te whaitau ai i re tā tūsiri ngā o le mo mono fo inga tupu e iwa whai mua e o le whai upo iwa. So e wha fo i mai e le atua le tawhianga. O le whai upo mua whai upo iwa, whaunga ngana le mano ISARAELU le reitai e au, i le taimine i le nuu o le atua, na ngā lue mai a le atua i le amatanga o mea umalawa sa mua ma le whafunga ma. Na ngā lue mai ale atua, ngā lue mai au ngā tamā, ngā lue mai i ngafa o tupuanga o atalii o whanau. Ngā lue mai ale atua, ngā lue mai e o mai ai le taimi rea, koe whafoi le kiki ar tala itua, i ngā ua o le nu o le atua, ngofo polonga i kupito, wala au le atua ia mose, e alu au mailo na nu. Au maile o le nu o le atua, ma fola mo ye le tua a ko wo le ngu o kanana le ngu nga fola ina o le a aipa ia. It's a holy land. Continue to obey and follow all instructions and the law and the commandments of God. Ma ia o tō au na pea, continue to serve God
as your God, the only one God. Au tau au na iai, mau tau tari tonu iai, tausi ana polo inga, tausi ana tula fono, tausi ana whaamasinonga, tausi ana sapati, whaapa ia, ma tausi ana mea uma wha tonu mai e le tua. E manguia na ngu. Ai a whai tau te o ese ma wha tonuma. A whai tau te le tausia o polo inga. A whai tau te le tausia tula fono le tua. Ma o tau o atu, ma o tau o ifo atu I nisi atua. Ma whai nisi atua, ma o tau atua. Ma o tau ifo atu I tupua. O na o mai ai lea o le toa sao le atua. Na o mai nani mu o le atua I wa maka anga koe whai ma ngaia ma nguia ma le lei ma. Wa maka anga koe ngalo I tangata. Wa maka nga le tausi tangata I poro inga le atua. Mata le tausi tangata I whatonunga le atua. Wa le muri muri I tula fono le atua. Wa ngalo ai loa I poro inga le atua. Ngalo I ala tau. O isi wa ngalo. Mea ngang whameile atua ya Mose whai atu I le nu o ISARAELU o malanga mai. Ia upo tula fono. Ia kusi nunga o pouwha alava o lato whale. Ma pāpui pui. Ia whai kau o ia lako whanau. Ia awangi I ngalo. Nā se awa o ngar whamungano na malo ISARAELU mo oi mau I lea vaenga o tātou porkalame. E misi ro tātou whai tau I le upu. A mata ron tātou tau ma mao ma le tua. E misi ro tātou wha longo longo le upu. Mata ron tātou tau ma mao ma le tua. Nanga o le tua le e ona le upu. O le upu fo I le o le tusi pa ia. O le tusi a le tua. That is God to us. It's a holy Bible of the Lord. The holy word of God. It's His word for you and for me. Ama maola tātou ma le upu a le tua. Wa matang kako wha ngalo le tua. O ngā mairo le ia le tua o manguia. Kako wha pēr lo tātou kako e o ngā. Ai o le mana ngā lue leo le tua ngā lue ai. Ngā wha sanga e sao ISARAELU. E le iloa ISARAELU. God is still working. God is still working. O lo ngā lue pēr le mana leo le tua. A whakawhea loa. Ave lo whatawhea ele tua whatau nuku ele tua. Mai au koukoi fo'i, ma koukoi ifo, ma koukoi whaime umanawa ingosia. Me le tusa marifina ngano le tua. O ngā maire I o se nuu a whakawhea oko. Ia, me ngā wa o mai tātou pokalame o tua na iata. Whamanatu whaungangana o le malo ISARAELU iata oi ma o mai tātou umare nei tai au Samoa. Ma le sila mai moa, ma le whaafonga mai le nei tai au. O lo ngā lue pēr le mana ngā lue o le atua. A whaifo I o le ngā lue ngā ruenga le atua. Mai ai ni me taimi e whaafita auli ai tangata. E ere taimi e whapenana e whalongo atu wa e le lavalo o sai. Wa e hita wa e tota mai. Aua te popole o lo ngā lue pēr le mana ngā lue o le atua. Just keep on praying. Just keep on have faith in God. Ta talo pea, ta talo tua whalango I le tua. Te lo me piko sealing a power, le au penga piko sealing a power kai mingi. O na mene ta ori ta talo. Ori ta talo e o whaatasi ma ana pongi. Ana pongi e o whaatasi ma ta talo. Ai, e iei le mana I ta talo. Ta talo lo ngā lue le mana o le tua. Lea. Na lue le mana o le tua, whaatau nu e le tua no na whirangana. Whaatau nu e le tua na upu. Whaatau nu e le tua na whorforanga. Lea, me mua ngā, lau ngāru lue a le tua. O lo ngā lue pēr le mana o le tua. Tau aine I tātou loa stai I whirangana o le tua, o loa whaitau ma whaalongo, ma whai le upu o le tua. Tātou roe ngā lue ina le upu o le tua. Tātou e tā lai le upu o le tua. E upo le tongi ola le atua. E wala ia Yesu Kirifi. A moso teimi sila angi whai po se fulu e se fumane tolu. E po se fulu e se fumane tolu. Lo tala noa mai au osi taulanga. Me tala tuspa i ola osi taulanga lea sa no nofo I tutonu I Yerusalema.
O la osi taulanga e osi taulanga. Leo masangi ima nisi o tātou. Tala anga tus pa ia whenga inga tuai la osi taulanga. E whaile taulanga e le povi, po le mamoe, po le ote, e whaile taulanga. Ngā lula ia mane, e whai uma ngā ruenga i whafo, i lotoa, ngā watu le i le maru maru, watu i tono le me pa ia. O ngā alu lea o le osi taulanga i tono le me siri ona pa ia, e whaile taulanga i le atua. E tui le vao le atua, ma tangata. Po le vao tangata ma le atua. E alu e osi le taulanga. O le taulanga lea, o le toto manu le whenga inga tuai whai mai, e ufi ufi ai anga sala, a le tangata. A o le ngā ruenga le au osi taulanga, o le ave o le taulanga i luma o le atua, e tali mai ai le atua. Ai wha manatu ia te oe la au osi taulanga, sa no nofo i tono le ai Jerusalema, o le whaunga ngana o le MALO ISARAELU, o le osi taulanga, o le memo moe le osi taulanga, o le tangata o vala uina e le atua, o le tangata o tōwhia e le atua, o le tangata o whaasaina mo le atua. A anu la le osi taulanga i ona pō ia le osi taulanga, e ta tau o ngā whaapa ia ina le osi taulanga, e ta tau o ngā whaama maina le o langa le osi taulanga, e ta tau o ngā whaa le atua le o langa le osi taulanga. A wa a anu le osi taulanga i tone osi le taulanga, ai le pa ia le o langa, o le mea ngai alei o ngoa le maia ia ma mea fo i o longo e tau i lona ofu, le ofu le osi taulanga. Pa meina ia e no noa le maia i lona tino. A alu la e wha longo atu le nuu o lepa o mai lava meo peini longo ngai kau i lona nonga winga o laimi ngoi na to osi taulanga. Ai a alu ai le pa ia le olanga, wai mafuanga le ngoi le taulanga, wa le pa ia le olanga. A alu la le taulanga ai wha longo kunga ngu wa le mingoi mai wa le kangi mai longo. Fai mai la ia, ele mwhai ngāru sisi kongo mai whafolo taulanga. Ai koso mai whafolo mai. Ai whekoi le tau tia o le mananga lue o le atua i ona pō o le whenga inga tua. A tō maina ia tātou i ona pō ni. Nanga lewa umana na maliu Yesu whai mea masai liua le e pui o le maru. Le e pui la ngā o le maru. Le tutara noa tua i me siri ngā pa ia. Le ngā whai mea tala le tusi pa ia. Whai mea ua mawhai e o ngā ulu atu so si tangata i le me siri o na pa ia. A tō maina sia o ngā moi tātou le whaunga ngana o le MALO ISARAELU nei taia. Nai tango le i e toi mawhau ma toi vai. I le matau tia o le ngai oi a le atua i lona nu o ISARAELU. E ui ana iai nisi tangata e le o tali tonu ai le ngai oi a le atua i lona nu o ISARAELU. A te manai whai loia te oi, a tātou wa ili la fio ngā le atua. O na tātou wa aira i le matau tia o le maua lunga o le sila le atua i tangata ma le nuu lea o le atua. Ai aonga pōngi. Iwa ke le sa o le tonga. Ke le sa o le tonga o staulanga, ke le sa o le tonga o tangata, ke le sa o le konga o auna le atua. Tulo wa o auna le atua. Nanga i le awhai, na i tō tele o auna le atua. Au se wha manatu fo i le mo au. Nanga o au fo i o le auna le atua. Tau na pa ia leo langa, tau na mama leo langa, tau na wha lea tua leo langa. O si tau langa, ngā ruenga o si tau langa. Sauru vai ngai tolu, whai pasu whai o whai pasu mare ono. O le au sa le vi. E au sa le vi. Whaunga ngana na MALO ISARAELU, bai whai tau iai, o le tara naua mai tupu anga o le au sa le vi. Mankua le au sa le vi o le au vavai ese. O le itua inga o ISARAELU e le ngā rulue. O i la tau e whaia ngā ruenga o le maru o le atua. Paware o lako ngā ruenga e whai. E kupunga mai lau sa le vi le au o staulanga, ma le au whai taulanga. O le au ngā rulue i le maru o le atua. Nai tara noa mai whai upo suma le whai o i le whai upo furuma le ono. Tara noa mai i le au sa le vi. O le ase au o ngā whaunga ngana o le MALO ISARAELU so o mai ai a te oi mau porkalame i le nei tai au. Lau sa le vi mantua lau sa le vi o te tōwhinga lau sa le vi e ngofo whaka milo o le maru.
e ngofu fa la kalaka le maru ane ai fai tau i te tono ta tu fai tau le ngor ta taimi nga matcha mai le malanga mai le vau malanga mai ai ku picho e alu i le nu fulfulaina nga uma no ku se e soto inga wa mai tu se e soto fa inga wa fa mai le tu ya mose wa ku no ngar maunga mai le tu ya mose e salaku ma vaku ya kai Israelu mai le tu ya mose waku ma vaku to ino le nu waku o nga ngofo le inalo ai waku ya mose i lunga fa sanga i male tua fai unga na tu se re soto nga o mai e faingo le maru ale maru le ta o le tapaneko le pese ka mar mako mo tapaneko fesi tai solo o le taimi nga lue mai le tua kar kaimi saure ao fa ngi ku ile ao kai le ngu o le tua e o ama afere le tapaneko le fare feta fai mi ngoi mai le tua i le po sau le afi fa ni tu kai le ngu le ai o ama ave na winga na tale ka fo yaku i vai ngai tulu lau sare vi da ngo fo fa ka mi lo kai minga ai ku ru manu nga mai de ka mai fare feta fai le e ulu ye mose ma fai le tau langa i le tua ai nga wo o mai le taimi ne i le nu o kanana e o mai ai le taimi ngai ma sangi ma ko Israel wale ko ngofo i fafo mai o faltafa tangata ia au ngofo kofua ne faka milo ile maru le potu e mara mai ngisi o Israel faka milo ai e no nofo ai fala talata i na usalevi na se o nga mo chacho o e ma o mai chacho o man ni chaya por kalame faungangana o le malo Israel sa mo ma le fafonga mai o usalevi ngaru lue ngaru wenga le tu da ngaru lue me o malu ngaru lue sa ninga le tu their life is all about God's work they're working for God au isi tu a inga uma o Israel na tofi le tu fangua mani me ngalue ai changata ngalue ati na e ari changata ia ati na e ale le tu a inga ati na e ale a inga tufa fanua ngalu lue ai male tala le tu ia o to mana tua le au salevi mana tua le tangata le tua mai o le tangata o le au salevi e le ngalue tono na maru ai au mai uma me uma i tu a inga e o lai le salevi pangangana na malo Israel nga ngo koe tu watu tu la au watu le porkalame ne nei chai au sa moa marsida mai moa mai a fai oro o e au auna ma e ngalue mana tua tangata o le tua mana tua le au salevi o e o lo ngaru lue i ngaru wenga le tua mana tua i la chou paftai fo i mo i la chou o e lo mana tua tangata o le tua a fai o e fafonga mai sira mai moa mai i le nei chai au le a lava se au nanga o le e faia o lo e alofa i le tangata o le tua o lo ngalue i le ao ma le po ma le ao e tatalo mo oe malu a inga e sa ili se upu e mai le tua e fafanga i oe malu a inga e miso le kalesia faftai tai lo tau alo lofa faftai lo tau a ngalelei tai lo tau a ao maa fola faftai i lo tau soso ani ngā ruenga le tua e le ngata i au na le tua i tau finga i lima i a faftai fo i mo i la tau o e o lo faia misiona o e o lo lango i le ngā ruenga le tua whapei o le tātou wala leo maisi ala leo so se mea lava o e loa o lo i se tangata o lo au nei le tua whaftai lo wanga le lei whaftai fo i siau whanau whaalea nganga tulou le pa ia o le ka le sia maise ia o a onga tus pa ia wō mai masangi o i lātou uma lava te ilo o e ai au nei le tua e wha maa fola i le tua se lima fai e ona na fisosoani ate oe fai ona ngalue e mawhai ona whawhanga i ate oe ia matali atu i ate oe lo mana onga haleluia vi ia le li vai ngai wha o le au leo i le malu
su fitu e o le lua. Leo i le manu. Da wa inga i o da usalevi, o da ngadu lui, o da leo i le manu. Me mua, e leo e tangata i a pe faitau atili ai. E leo e tangata i le manu o le atua pengo fetu. E no nofo fata milo i le manu o le atua. Ko fuara ko maripoko e ngofo ai. O ngon lako ngadu wenga e fai, a usu aku lepe e anu nga itatu kalisi katolito. A uso tangata i le tae au pe fai ermi sapo le la toi tala fai to on man. A ko i koe kapungi e fai ko on man. Ora ko i ngafa mai por man. Fai tau ipu ma vai ipu fulu ipu fa mai ipu ai le a vei ton on man e fai isa ninga. Ora tau fo i e toi ngafa ma le fuluina o ipu ma toi fai tau ipu ai le toi a mai e fafo ma le man e ave me te wai. O e ngā rulu e le manu. Sau ninga o mea uma, o le suau o mea manongi o le lau, o ie o mea uma lava, o le a reto, o la kou ie ngafa ma ngā ruenga o le manu. Ai ne ngata i ngā o isi, o ngā ruenga o le manu. O le au pepese, mo vi inga o le atua i tutonu o le manu. O e pepese i vi inga o sau ninga pa ia le atua i tutonu o le manu. O isi tangata pepese fai mai, o le au fai pese e ngofo ai o, i le ao ma le po. Ma fai mai, i sa unge usu le pese i le ao, i sa unge usu le pese i le po. O le au leo fai totoa, o le au leo i le manu. O le au ngā lulu i tutonu o le manu, ma le au fai pese i tutonu o le manu o le atua. Whaunga ngana o le malo i saura eru le nei tae au. Toi wha manatu atu ia te oere tangata lue mo le atua. O uma o whatu la wauna le atua o tangata lue mo le atua. Tu watu i o tafu. Ni tangata lue i le manu o le atua. Paftai mo i la tu i o leo ina le manu o le atua. Paftai mo i la tu i o tausia ma aia le manu o le atua. O e o lo tausia loto o le fale o le atua. Whaftai mo i lato e o leo teu wina manu o le atua. Whaftai mo i lato e o ngaru lue sunga i tia kono i to tono o le manu o le atua. Mea o le whamanatunga, mea uma i to tono o le manu o le atua. Ai meise foi o au foi pese o le manu o le atua. Pai rei kako o foi pese kemi me pura kaka i me ngofo ia a o foi pese o le nu o le atua. Ma tangata o mkwa ofo. They dedicate themselves to the work and the ministry of God. Wevai e makwaki ia me umai o fola ku o langa i to tonu o ngā ruenga le tu. Hallelujah. O le au lau salevi, o le au leo i le manu, vai ngai wha, vai ngai lima. O le ngā ruenga le au salevi, lua valu e o le tolu sumana wha. Ka ruenga ngā le au salevi, ngai koe ka ua mai le lua valu e o le tolu sumana wha. O le tātou si whaitau. Tangata o tu ina atu o lātou loto i ngā ruenga o tō fia ai lātou. O tō fia o le au salevi. Whaafitai au auna le atua. Whaafitai, when I say au auna le atua, servants of God, so se tangata lava wa ofolo na loto i ngā ruenga le atua. Wa ofolo taimi ato i ngā ruenga le atua. Te leo tue whinga ruenga i MALO, te leo tue whinga ruenga skampangi, ki leo koe whinga ruenga i sisimea. Wa ofolo loto ma lau tangata ma mea uma o lau a inga, o lau taimi, o au mea lofa, o lau poto ma lau atamai, wa makua e ufoa i le atua. Ngā ruenga le au salevi. Pa manatu mai ai, ia te oe maa mai tato uma. O le tupuanga, ma le tupuanga, ma le tupuanga, ma le tupuanga. Vai, ngā o le au salevi, ngā o le ngā solo mai ai i marumana. Because they know they are the Levites. They are the priests. They are the priest's sons. Ofo mai le natu a inga i ngā ruenga le atu.
ngaru lue la I la usale vi ngaru wenga le tua. Ma whaia mea le tō whinga le tua. According to God's calling in their life. And God feeds them. God feeds them. God answers them. God satisfies them. Whamanguia le tua. A whai o e whafonga mai moa mai le nei tae au por kalame le whangangana MALO ISARAELU. A wai ate oe mao I le toto whaasalevi, le mawhauwhau whaasalevi, le langona whaasalevi, ngaru lue I le ngaru wenga wa tō fia iai le tua, e te mauti noa mai tari tonu I lau tana le whai atu. Ma ngai ai o le tala na matu tamatu lou le sungana apostolo ia kuki, te ai mai le lima o le atu. Those are the true servants of the Most High God. The Levites, the priesthood, e ai mai le lima o le atu. Whawhetai le atu, whawhetai atu oe o le e whaia ngā ruenga, e te loa le musumusunga le ngang pai o le atu, e ngā lue loa I o lima. Lue I o lima e ave se mea ma le tangata o le atua. Ngā lue I o lima e ave se mea whamanuia mai ai le au na le atua. Ngā lue e ave se mea whawhanga I louta māma louti nā. Whamanuia mai ai a joe. Wa pe o whea koe lua mātua I lalangi nge. Pea whai o soifua louta māma louti nā. O mātua nganga e soifua mai lalangi nge. I le tina. Lua o mātua whalea nganga. E te soifua ai whalea nganga. O lo tausi ata oe whalea nganga. Mana tua awa onga polkalame nei tai au. Mana tua na yo matua. Matua I le tino, ma matua whare ngā. Ma, olesi, fia ma singa, fia kaimi, o whawhanga e matua, e ngalor matua. Olesi, e fia ma sina, fia taimi, o whawhanga e au nā le atua, matua whare ngā. E ngalo ale, le tamaa martina whare ngā. Vaenga muri o vaenga ono. O le tupuanga ma le ngafa o saulo. Fai upe tolu lima e o le whawha. Fai tau e. O le tupuanga ma le ngafa o saulo. Ngau manatu e le au maia. Ananga I te ua mo le kawa atoa I mta upu. O le tupuanga ma le ngafa o saulo. Tapi por ana ko yo so mai a tupuanga ma le ngafa o saulo I. A o le sa o mai a o le au ngā ruru I ni manu. A te wha tirtila tui. Ia, peo le vava ai tui I, le vaenga rea. Peo saulo o le tupu mua leo Israel. Tupu anga ma le ngafa o saulo. A peo. O le tō whinga fo ia lea tua. O le tai o lona nuku. O le tai o tangata. O le tō whinga fo ia lea tua. Nanga renga sau whai puri lunga whai mai o ngafa matala anga o tupu o Israelu. Na tū sia I te tonu o tala ia o nofo inga o tupu o Israelu. Whai ure o porkalame I le neitai au. E le ngata I ngā ruenga o le malu o le atua. Mai mana usale vi ma taulanga po fai taulanga. Mai ngā lulue I te tonu o le malu o le atua. Ai whai ure mata upu I le tusi rea le mua na fo I ngā tupu mtau pua iwa. O le whai pua tōrusu ma le lima o le whai pua fast food ma le wha. O lea ua pe watala mai le ngafa. O le ngafa o le tai o le malo o le atua. Ai eira se manatu fa pe fa o marita tu porkalame. Ole ale leile le tai o tangata. Ole ale lei fo ile alunga o tangata. Ma le leile le fa vai ina o le soifua au na o le tangata. Mai lo ai le tangata le mata fa yoi e tau nga ia faia. Wa le tai le o le tai o le nu o le atua. E wiana nga tai le malo, ma tai tangata.
a o le tai o le tupu, o le tupu, o le nuu o le atua, o le tai o tangata o le nuu o le atua. A tu mamao I fafo, o le tai o le malo, po le ao le malo, po le tupu, po le palemia, po le kovana. A tu mai tono a inga, o mataita o nu o a inga tai ia nu, e tai a inga. Tu mai tono le nu, o mataita ua, o le nu e ia le nu, tu mai tono le kalesia, o au na le tua, e ia e kalesia. E ngate le kalesia le local church, fa pe ngā fo I le movement, o le kalesia o au. Tō finga le tua, o tai o tō finga le tua, o le au ngā lulue, fa manatu ia te oe mau, a whai o oe se tai, ia e tai le leile nuu, tai ma le ami o tonu le nuu, tai fa le atua, tai fa le anganga, tai I ala o le atua, o ngā manguia la I o le nuu, manguia le kalesia, manguia le ainga, manguia fa potopotonga, manguia mea uma, pe a whai tātou te mauti noa, o I tātou o tangata, ngā lulue mo le atua, ngā kōwhia le atua. If I am a man of God, and if you are a man or a woman of God, knowing that you are called by God, we must serve God wholeheartedly, faithfully, or honestly. Whai le ami o tonu a le atua. Whai uai le tautalanga I le nei tai au. Tātou umalavo le au ngāru lue mo le atua. Tātou te whai le ami o tonu a le atua. Whai mai le tusira le matai o no whai patou sumar tōru māsani tātou whai ua tautalanga. Whai mai. Ia mua isa ili le malo le atua malana ami o tonu. Ona wha popo leo mea umalava ia te oe. Ia te oe mau. Nafinga ke o ngarue mai le mana o le atua I te uwha manatu mai le mau lea. Ia. Mua isa ili le malo le atua malana ami o tonu. Ona wha popo leo mea umalava ia te oe. O le telo tangata. E ngaka I le vaenga mua le mau. E fia isa ili le malo le atua. Ai le fia isa ili le ami o tonu le atua. Ai lua mea ngai whai mai ei. Ia moa isa ili le malo le atua malana ami o tonu. Langa o le malo le atua e kakauanga iei ma le ami o tonu le atua. Langa o le malo le atua o le ami o tonu le atua o Yesu Kirifi lea. E te taunga I kokongo le li o le sa ilinga o le malo le atua. O le ami o tonu na e leisa ua ami o tonu, e leisa ua ami o tonu, e leisa kako ua ami o tonu. Mea ngā whai mai ai. Sa ili le malo ma le ami o tonu. Nanga o separate mai le ami o tonu, mai le malo. O ngai whira ngalo le atua. Ina ia tātou loa le malo, makako roa ola pei le ami o tonu. Makako whapopo mai leo mea umalava ia tātou. So my challenge this morning for you as you are listening, I kako whaia le ami o tonu le atua, inga wakako loa, tātou re au ngāru lue, mō le atua manona whina ngaro. Mai reo apostolo ka kokere ngāru lue asa moa, ka kokere ngāru lue e whawhia stangata. Ai ka kokere ngāru lue whawhia le ngā vala o wina I tātou. Father, we thank you so much this morning. Thank you for your word and thank you for this program. Thank you for your people, those who are listening. Ia vi ia oe whawawau, whawtaire atua I lau upu, tairo wanganga, tairo fisosoani, taia te ila tau, na wai whatasi mai mātou le porokalame nei tai au, tai au na ngā rurue, Usu ia Pastor Mike.
Se mea o fefe I le au tau le nā Pina mawha a malo si ai E le tu mau le po Pa ai o la alua E o le fetu o le au Ia wha atu pe I le ua lofa mai Ma whai le leile taua nei Ia malo ai Wala te mai le file mu E sui ai le tau E sui fo I le pongi sa I le fetu